Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nĩ hũrĩte ngengere ya ũgwati igũrũ rĩgiĩ wongerereku wa ciana cia ngenge gũteo nĩ aciari ao kaunti-inĩ ĩno. Maya mokĩte thutha wa ciana 6 cia tũhĩĩ gũteo, 5 ciacio ikionekana irĩ nguũ ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe. Leo ndio tumepata ambaye ako hai. Hao wengine tumekuwa tukipata ambao already wameuliwa because it's a specific gender. Vijana tu, and we can already tell. Dereva wa shule yangu akitokea kazi amepata mtoto amewekwa karibu na kioski, kaita the deputy teacher Rispa, wakakuja na walimu wote, na mimi nikitoka Nairobi nikawakuta hapa, ndio tukajadiliana vile tutafanya, tukaona tuite Sikeli. Akiaria thutha wa kuhonokia kana kamwe ga kahĩ karia karatetwo kioski-inĩ kĩmwe hakuhĩ na thukuru wa mũthingi wa Precious Bonanza, abitha mũnene rũhonge-inĩ rwa kũrũmbũyania na ciana kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Kelly Karimi nĩ ugĩte ciĩko ici nĩ ciongererekete, magĩtigwo na ciũria cia nĩa maraitabania na kana ciana ici nĩ cia kuma kaunti ingĩ igoka gũteo mwena ũyũ. Tumepata simu sasa hivi kutoka kwa matron wa Precious Bonanza akitueleza kwamba kuna mtoto ameachwa hapa, na tukaweza kuact very fast, na sasa hatujui kwamba kama hii ni kitu tunaita infanticide ama ile kujaribu ku get rid of watoto, hatujui kama ni cult, hatujui kama ni nini inaendelea. Mimi nitasema akina mama wale wanajifungua na wasichana wadogo, usione aibu, afadhali uombe msaada ukiwa na mtoto kuliko kutupa. Kelly rĩu nĩ oretie mũingĩ kũnyitanĩra nao nĩguo kũmamenyithia kana kũhũra riboti ceceni oro yothe ya borithi ya angĩkorwo nĩ monete mũtumia mũritũ na rĩu ndare na mwana mwena ũcio. Mali umerent wageni ambao tuko na wao, kama unajua kuna mtu alikuwa na expect mtoto hana mtoto, come and tell us. We are already giving out free numbers. Tuko na namba ambayo tunapiga pale county government 1513. Kelly nĩ oretie maafitha ũthuthuria gũtabania ũthuthuria wa narua nĩguo kũmenya aciari arĩa maratabania ciana ici na gũkinyũkirio ikinya. Juzi tumekuwa na CID pale tukichukua yule mwingine, bado tunangoja report, tujue ni report ya aina gani, tujue ni watu wa hapa kwetu, tujue ni watu wa mbali. Ihinda-inĩ rĩu aciari arĩa mangĩkorwo magũmĩirwo nĩ thĩna wa kĩmeciria nĩ moretio methe ataramu a motaro nĩguo kũhota gwĩthema ciĩko ta ici kana cia kwĩgera ngero, gũkũ mũingĩ ũkĩũrio ũnyite itemi kũmaiyũkia na kũmateithĩrĩria harĩa mangĩhota. Kwa sasa nakula chakula kidogo sana, watu hawezi shindwa kukusaidia, ni vile watu hawezi kuomba msaada. Tungeomba pia watu watiane moyo na they encourage one another. And as a champion of the rights of a boy child, na feel vibaya sana nikiona mvulana akitupwa, tukijua wavulana ni kuisha wanaisha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.